Ngihlangane nami konke la ke. Nyani. Baba. Nyani. Nyani. Indi ya mfowethu. Indi ya mfowethu. Wena sayini kopale manganyani baba. Usikala tsa ditlai. Uqamba manga ngiqambela mama ene subhekile nomthetho ubhekile unganyenza isilima umuntu omdala. Uzophuma la. Yini nobabili. Ana uthi uthola 3000 abaroom. Ngikhawutha ama room i6 uthola 6000 baba kancane. Umuntu omdala kancane. Lo mntana lo akusindlu yakho lena yindlu yanomntana. Lo mntana akatholi nepeni. Akana mali yokhera esikhulumi. Ubhoka amaphaka phaka. Umntana uyakodwa ugqoka amaphaka phaka wena ugqoka amateki angazi umuntu omdala weNike. Fithi ngoba mawungekho ibhathi indlu yabo sobhidlisa uphuma. Ngicela ukubuza abantu abadala nana di furniture zekitha ma izithelo baba mina ngiyena ke sakuzayibani kahle. Lokho kanje sisi lokho tu. Namanzi qoze apha. Beka ngefuneral. Uze Friday ifuneral bokuyisathane. Ngiyazi ukuthi ukwatile nani khazela mina nani. Wari khazela yena. Singezila endlini siswethu. Ngifuni nani la. Into usaruma. Basebenza kuphi wena? Ukasebenza. Ukade umuntu wakhe. Wathi ngikade umuntu wakhe. Wena ugada yini? Wathi ngikade umuntu wakhe. Yiko lo ngathi yiwo ngamkhipha indile nabantu bobe belinde ngebhamu nibuye nifuna uyabona ibhamu ke ngathi mama ukhuluma ngeibhamu umuntu omdala ukhuluma ngama-toys. Awungiyeke wena. Awungiyeke wena. Hello, I am so super excited to be excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Speed Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for tuning in. Without forgetting ways to get hulu, let's subscribe and share videos. But to bahulu kile joli sega go Instagram liko TikTok ki Lady Blue 080 #YesBaby motomolo. Kale jotso liko Facebook ki Lady Blue YesBaby. Ki go paleng following batho ba bahulu so that ha le batla di updates eding le tlo gona dithola honna. Batho ba bahulu kile joli sega gona le promotion e ke etsang ya Pocket Broker. Ki go pale keneng mo le tlo gona go ithutisa ha ba tla etsa di sentenyana o di etsa jwang. Ho tseba mang mohlomong ka iketsetsa di sente bo 1 rand 5 rand wa etsa hala ntho ke chelete ene kaofela ga ihloka so ntse ke ikopang batho ba baholo no ke kopa etsa eng ke attende batho ba baholo mona ke ba botso gantlantle ke bo mang ho etsa la eng ke kopa le emeng fela hanyane ke joine batho ba baholo. Yes babe, batho ba baholo le kae? Re teng le kae? Ke teng batho ba baholo. Okay, batho ba baholo ska re fitlile mona a ke se be ke tla qala ka wena mothomolo ke kopa o jotse di viewers tsa Street Channel go wena ka lebitso o mang le go wa go ngolletse. Ka lebitso ke Maria ke nna auntie wa Pinky mo. Ngwana ke na le bothata o na le ntlu ya mama hae le papa hae ba tlhokofetse so e dula ke abutwa papa hae ke ra ngwana hae o dula go teng so o ko ba ngwana gone no tsana le rona ka mo ene transport e le matsa ngwana ba re khone go monakekela because le nna ke le sona ke a renta a ke bereke le ragale mangwana hae ke o mongwe mogolo le ne ke yo rena lena so ore wena meaning ngwana o una dula le ntate le mme wa ba kae batswadi ba hae ba tlhokofetse so abuti wa ntate wa ngwana o which is ga ngwana o sa tebela ngwana ko ntlo wa mo ko ba ko ntlo sa e ona no re ke gage ena ntlatle ke ntlo ngwana ke ntlo ngwana pelong ga ko ngwana so wena motho moholo o thata ke eng ntlatle ntho batlang go thusa ka yona tsa tsene ka nyana dumelang ke nna auntie wa gage Pinky ke le Mamlusi re gatetse ke tato since batsadi ba ge ba tlhokofala o ikeditse tau mole a re ke gagage and the rightful owner ke no wa sotlega ngwano le rena re gone re gaufinyana le bo pension re tlametsa rightful owner ke ene Pinky ntato a tswe ka ntwa re tswele so batho ba holo Pinky o dilemo se ka kana ha o nanga ke una 17 una le 17 o tla se ke bua okay ska ha una le 17 years so Pinky na tlo dula le mang ska ha sentsana le under age ona to dula le nna because ke re ne ke dula le nna because ke rena ke rentile so ne ke tla tswa ka kwa ke tlo mo tlhokomela because of akere anti o mongwe wa gage o nyetse una le monna le bana ba gage le ne ke sena bothata ba gore ke motlhobo ya ka le gona ntsana le nna so nna ke biditseng anti ra bua ka taba o tebelwa ntlong ya hae o tebelwa ngwana ntlong ya hae so re bule ka yona de so bona re tsang re ngwaletse lona le tlo re thusa because ra bona gore nga re fitla le mo le no ma re tla re liwane le mapodisa o itse keng gore a kura ke itse like ke ponje ke la yona wa lwana ya go ra batle re kene lo kena o tlo bona o tlo mona le wena o tsa o fitla mo ke mathata ntatole ke mathata batle next so ena hantle ntho ya etsang so tshweng go bana se ntwa ke ntwa ngwana thank you last time re kopile o kana senda nomele 500 go ona le di room a sende 500 ngwana o tlo mo thusa ka taba transport ngwana o tsama ka maoto dipulanyana di winter gwa bata so ntate ho na le di room mo tšhagateng ba ho na le batho ba rentileng o nka tšhelete teng e tshwantseng itle ko ngwana o ga golo fela wa enka ha mo romele le pain ngwana ha mo romele le next dikolo ke tsentse re patala
re tla mpatala ka re sa bereke he ntato a tswe re kopa le re thuse ntato a tswa ka o mangwane Lucy le mangwane Mare ngwana ke Pinki batho ba baholo ha itse ha o tlile utlwa mamane Lucy le mamane Maria hore ba reng e bohloko taba ya dona la ngwana wa sokola mara ntlo ya batswadi ba hae patalwa rente ngwana wa sokola ngwana o ya dikolong o tsamaya ka bo maoto neng ana tšhelete sa bo kera mara hona le tšheletenyana e kenang ntlong ya batswadi ba hae so batho ba baholo mona re ba fitlisitse mona re pela ha bo ngwana ona re tlo kgona utlwa re malume hantlantle ke eng thwa etsang e seng malume ga ngwane ke eng thwa etsang hantlantle yore yena a laole ntlo e seng ya hae ha kana but ka rona re di street journal re tletsa go msebetsa rona o etsahale o iskeng batho ba baholo ke kopa re keneng ka mohare he batho ba baholo re kgone go bona o etsala eng ai go go ntwe e wait re wa tswa today wa tswa re ona dintsha ena bonang batho ba baholo ke tse di room ke a tseba la ba go kopa le shebeng batho ba baholo di ka o irisi le ke kana mo pokoto baba koko nizena lengane futhi la yini manje nizanana amakamera futhi manje lo mntwana ngumfundi lana wathini umuntu omdala ngathi lo mntwana ngumfundi lana kabani kahle yindlu kamfowethu yindlu yakho le yindlu kamfowethu umfowethu ushiye ushone ashadi lengane ingalela iwongayifunda hayi kanjani ngokuqosha umntana lana uthola okay ngapha ingizela namakamera futhi lengane ngicela sihlaleni phansi ngiyacela ngiyazi ukuthi ukwatile yena nganikhazela mina ngathi nana ngimfunda ngathi ngimfunda nani la intlo usaruna ha utlotwa sokole ka ngwana wena o utsha chelete ni busy nilandela lengane utlotwa wena o ja ditšhelete di ruwa o rumele le 5 rand tanyana ke bang pela hae kopa le atemeleleng kwa ke dile pela ntate ke a tshaba le go letla le matsana baba o babani ngesibong mina ngobumthalana babani mthalana o baba Mthalana la ekhaya okamthalana umuzi kabhuti wami okay baba yazi ngifuna ukubuza nkosi yami uyabona lo mntana lo ungakanani una 17 years mncane yeah that's why ukhuluma no Lady Blue mncane umuntu omdala lo mntana lona kodwa wena uhlala endlini abazali bakhe uthini lo mntana lo makaloko asanka so angakhona ukungena endlini kababakhe wahluleka ukungilalela uhluleka ukulalela makenjani ukungilalela uphucwala istrata wenzani ngakhetha ukuthi akahambi labo uma odade wamama wakhe ngabatshela ngathi angisabafunda eshadini endlini kabani endlini kamfowethu kuyindlu kabani njengoba abazali bakhe bashonile umama nobaba bakhe bashonile bashiya ingane eyodwa nje nkosi yami umfowethu mina wathi ngizohlala la endlini lengane yami nkosi yami umfowethu hayi okay wait batho ba holo kukuba lesho sengidato kantanto ba rile ke re wa tswa pa la o ka re mfowethu ne 6 feet underground ke batsadi ba ngwano she's a rightful owner wena o tlotswa se mona talimo o tlotswa ene wena ola long ubhutako bekagula lana bongekho labo semakhaya wena asebutele kayiwani usisiwe bathi wangitshela ukuthi ngize ngizothatha wathi wena uzela wena after funeral wazela wena la wazothi uzofuna ukuhlala ngenkani la sathi wena uzona yebo wena umnakekeli ngoba indlu kamfowethu mara bekashadela usiswethu kukho mntana la namaphepha wena unamaphepha sipha samaphepha wonke wena indlu so wena liphepha yebo kufanele so uyabona baba ukuthi wena nalecala liyakushaya liyakudla lendlu lo mntana ene wena ukhipha lo mntana lo endlini yakhe lo mntana uyazi ukuthi lo mntana ene ngicela ukukubuza something uthola imali yama room wangashaqelile engane lena ene nakhona bithatha phi right ukuthi wena le mali yama rent iye kuwe kanjani yena ayizi kuwe le mali kahle le mali mali iye kulo mntana kanjani into kamfowethu into nayo into kabosidadwa indlu kamfethu thina silwela indlu kasiswethu utlotwa warasa awuna le papiri awuyele mo permitting utlotwa wayimelela ndamaphoyisa kubo wena kubo ala namaphoyisa kubo ulandela labo yeah nasibona yena ro lateletse bona yeah manje sukulandela no Lady akiri maponisa khulekile sukulandela no Lady Blue so related Lady Blue athe wena bona manje size no Lady Blue asizela ngikuba wena usikhiphela amamesa lana ufuna ukusishaya nemesi ozongikhipha la endlini mina kahle umuntu omdala hayi ukuthi mina ngizohamba ngomthetho wena kahle uzophuma umuntu omdala uthanda ungathandi lendlu lo uzophuma sizoyisebenzisa ngomthetho sizoya housing mama libo awusika ofela bo mangwane tonka di title deed ka ofela re bone ownership ikimang mothomo oyideserve nglu and if kwenzeka wena after 3 months ngesimthetho uzophuma kulo muntu izoyenzeka ke uthanda ungathandi izoyenzeka lo uyahlupheka lo utlotwa wena ukuthi
uyayithanda iwinter nomntana uhamba ngeenyawo le esikolweni i-distance uhamba ngeenyawo bathi baba unoshaba ngiwinter mwana kaphaka uyabanda ugqoka usisilusi naye akasebenzi iwinter ugqoka i-crop top uyayithanda lento le uyibona bheka mina umntana kabhuti wakho abe kanje bheka igqoka kangakanani kuyabanda lo mntana lo kwenzakalani ngayo umntana kabhuti wakho bathi baba kubalethele sengimo into ngizwisa ubuhlungu yona singenela wenzana namatiyoro bowenza izitsha no bengenza iti bowenza itishi uphuza into ewom lo mntana lo uphuza no ngekuseni ngivuka lo mntana lo uphuza ini ngoba kwayona itiye kuze ayithola uyithola kanzima uthola malini amakumu uthola malini uze kimi uze kimi bathi baba ulanyani kibaxoxa uthola malini yamakumu indaba yami le imali akusindaba yakho akithi uhlala kulo muzi lona baba ungayenza ukuthi kwi-street journal sikukhiphe today and manje kahle akusumthetho nini nithi wena muntu omdala uthola malini yamakumu bakubhadala malini iphekumu nje uthola malini 1000 i-1000 amakumu walangakhe angakhe ay 3 never but baba never but baba ulikupa lo counter di room Never. wait uzophuma la uzophuma hapa mpiti zokhawuta namali batho ba baholo di room di 6 tata o thola 6000 kgwedi le kgwedi tata o thola 6000 ba mo patala 1000 baba ntate ntate angekuvalele umnyango lo angekuvalele umnyango lo thola 6000 yani room ene thola isabuhlungu ngithuye asimthwe hawo mwana o hashi next but wena hanhlanhla unka 6000 yaba 6000 lomntana kulungile imali ongamniki lomntana kuthikona kuphumela wena ohlala irumini ngwane asifuni 1000 rand wena la uyaphuma asifuni 1000 rand wena la uyaphuma la wena uhlala irumini ufuna umsebenzi intanga zakho zasebenza uzothatha 1000 elodwa phela yimi engihlala la ngithelile ngathi uzanya amaphoyisa amaphepha sinawo thatha ikhiti naye wena sengene yakho kupale manganyani baba usikarasa ditline uqamba mangiqambela mama ene subhekile nomthetho ubhekile unganyenza isilima umuntu omdala mina ngiyathanda abantu abadala mabakhuluma iqiniso ngoba ngiyabahlonipha abantu abadala kodwa mabenza izinto eziphuma endleleni ngiba straight and forward first of all mama baba uthe wena uthola i3000 yamaru kanti utshela ulady blue amanga utshela mina ene ngisebenza nomthetho amanga awuyenzi leyo nto first of all wena uthi uthola 3000 yamaru ngicounta amaroom i6 uthola 6000 baba kancane umuntu omdala kancane nomntana lo akusindlu yakho lena yindlu lomntana lomntana akatholi nepeni akana mali yokhera esikhuluma ubhoka amaphaqaphaqa umntana uyagodola ugqoka amaphaqaphaqa wena ugqoka amateki angazi umuntu omntana weNike wena ugqoka iNike nge6000 yomntana yeroom iNike amateki wakho sikhuluma kanje ufuthi ugqoka icrop top umntana udla imali yakhe ugqoka icrop top udla imali yakhe amandla ngabakathi please uzophuma kulo muzi halitha kusasa kwakusasa siya housing then sizobuya futhi bathi baba hulu ngitshenta into ayenza ngayo siya ehousing sizobuya siza namadocuments sizokutshela ukuthi umthetho after 3 months uzophuma ngoba bana uthuka nana amaphoyisa bese size namaphoyisa wathuka udelela amaphoyisa nize naba ngendawo la ngendawo la mina ngibuyele ekhaya umfowethu wathi ngizodlala la umfowethu manje wathi washo ushonile yindlu abantu beka nomntana umfowethu umfazi wakhe washona akusindlu yakho umfazi wakhe ngithi wasebenza kuphi wena no umfowethu wami sizuhlelo ubhuti washona akunikana indlu wena wazala ubhuti okade ukushona wazala ubhuti okade ukushona wena umkade wathi ngikade umuzi wakhe wena umkade wathi ngikade umuzi wakhe yiko lo ukade ukuzila nokuyena yena mama yiko ngamkhipha ngikuboshe sentato istruggle ohlangana naso ngicela ukhulume nani ngimngaka ngiya ungenzeli next ngaba umzali wami kushibakushiye nendlu ukuthi unginekele wena into yazuyutshwala pheka ucokile umuhle mina ngikanje anginane transport kodwa batho wamlalela ngilaleli wena nje mangaphuza iblack nje uzomthuka lo news esingakhona usabazali bami bashonile wena usenandaba nami ngiphume anginakhaya endini yakho wey ungitshela ngakhona pheka manje ucokile mina ngiqokanga buya kuhlala eroomini elodwa leo kusasa sakufuni lokho njengoba sibiza ulady blue asisafuni lokho menge mniki iroom elodwa ahlale ngano 17 wentomazana ahlale wena natali go anje uze wathi kufala
wafaka isamente la wagcwalisa Into imali kamfowethu, yabasana. into Nakuthi ayikho wena Ifa kamfethu. Tate yethu, Mr. Ntate. Sisi wethu. Mona utlotsa mona. Wabona motho omolo mona utlotsa. Ngiphumele lo nto, ngiphumele lo. Ngizobuya mina. Kusasa kwakusasa sizoya housing nomama siyilungise lento lena siyalisa umthetho. Yes. Sibona ukuthi mangicedile ngizokutshela mangibuya kahle kahle emalangeni ukuthi lendlu le ivumelekile ukuthi ungazifithi ngoba mawungekho if bathi indlu yabo sobhidlisa uphume. Ngicela ukubuza abantu abadala nana di furniture zekitsa ma izithelo baba yena akase uzayibani kahle Uzakanje sisi lo bhuti. Namanzi Bekase ngefuneral. Uze Friday ifuneral bokusathane. Sibuke lo Baba ngicela senze so ngizobuya lana ngizolalela umuntu omdala ngizobuya lana soon khona this week mangibuya lana manje sizwe housing kilosheba tabatsa title deed and stuff ushebe kofela di lawyer go wetsela eng then ke tlo khutla mona ha ke khutla if ntlu e re ke ya bona so tshong uzophuma la after 3 months if ungayithola uzoyithola nginankinga but ungaya kuphi na kuphi indlu ekungase yakho nye kodwa ungasangibuyeli nalapha mubuya la anyeke angeke bibone lo ngeke ukubone Never we bone rightful owner nayi ulo njengoba anda wena tsotsi wena uzophuma la wabona labasako first step sizwini uzobona sizwini sikhathele uhamba la kahle nje uhamba yasozwa ngawe batho ba baholo iliketsa so kibuwe Nofika kunabantu abalindile la. Sikuzolindwa baba. Nofika abalindile labantu. Ngoba belinde ngebhamu nibuye nithi. Uyabona ibhamu ke Mama ukhuluma ngeibhamu umuntu omdala ukhuluma ngama twice kithi. I'm so sorry to say that. Let me tell you something umuntu omdala. Uyabona lento lena abantu bayibhekile. Once salimala or labantu balimala wena kahle kahle. Bathi ngifica nabo la Kanjani ekhaya. namaphepha wena unaphepha Bathi sobuya namaphepha the rightful owner mama into soyifuna njani uyamela uhambe la ungithi uyathanda usantoza kophamba ubuya la ubuya khona malume awuna right awuzanga next question ekhane khatali ngithi la wena sengakhona la uzohamba kanjani uzohamba kasikhathana wena
ntho e tsala mona ke tlo gutla ka part 2 batho ba ba mona because why ntho le bona ke tsala mona e hectic too much ke go ya go house o shebe di title deed wa tsaleng ke tlo gona go bona go ntlo ke mang go kenwe diloya ke tlo gona go gutla ko my brother if is ntlo hae ke a tseba after 3 months tshwantsa tsamai ke la rata ka ofela guys na see the next episode let's get bana mo le ke so le dangerous let phone ngalo ngali mazuku Gucci. let phone Oh, utsho phone linkati. let phone Batho ba ba ulo ga eng. phone manje senthatha phone yami wonhlangene ngami nonke ne Sizobuya nefuna kwaMasibuya. ngihlangene ngami nonke ne Sizobuya nefuna kwaMasibuya. Batho ba boloke ba tseba le tlo Lady Blue ha o right. Wonka phone ya motho ha ona right. Batho ba baholo safety e tla pele. Hopola re ntate o wa tseba go bo se ba dula kae. So if we tsela something. Ngihlangene ngami nonke. Just as. Gucci. Baba. ifoni yami ngiyayisebenzisa uzoyithola masezi hayi hambani mina ngihamba ngiyahostela mina safuna ukuyotshela abafowethu lento eyenzakalayo yaphuma ngithi ngiyatshela ngisafuna ukuyotshela abafowethu ngalento eyenzakalayo ethi la ejaltini kamfowethu ngifuna ukuyobaxoxela ukuthi yini lento eyenzakalayo mina ngizobona ngiyatshela ngizobona ngizobona